Kadao jong ka jingbam la ka BJP ban job buan ha Meghalaya ki election kadai namar baki brio ki sya Pynsgewthuh Bakla ban Pdiang Haka Liang ka Niam namar baki myo daw syu ban ong da kumwe ya kanila ong da undong ai ktien jong ka seng BJP Meghalaya uba khar kerang ha bakran skilat pathai khubor ha ka sngi Pdiang ki nong yalam bat ki dekhot bathamai jong ka BJP mandal committee jong ka khasan Molai constituency kablalong ha ka alpundru trik jeliu arja pundriu ha office tray kam jong ka party ka nong ba shillong Shushu lo ongru Mynta ki Paidbah kila sedang Pynsgewthuh ka Jingshah yalam Bakla bat kumju kila sedang ban Pdiang ya ka BJP namar lingba ka Jingla ban wanra ki kampenroy ki babuan ha ka jela Haka tega sngi Pdiang buram ya ki nong yalam ba ki dekhot bathama jo ka party la ya don lang da ki nong yalam ba khman ki ba kinthop yo president ka BJP Meghalaya u Rikman G Moment u ba Sanbor Shulai MLA u ba longru u menteri haka sarkar jilla u ba AL hek MLA penthor umkhra noloy ki weipat ki nong yalam ba khmat jo ka party Habakran pat na Liang uba Jingshah ubala sya thungkum u president ka BJP Molai mandal ulong baka daw ka bala penlong yo ubat ki parlok na Molai man penyaso sya ka BJP ka dayna mar bala yo ki jingmentoy lingba ki kampenroy lingba ki skim ba pher ba ka BJP ka wanra shi shnong ki thau Mynta singi la ban form ya ka mandal bapura jongka Molai constituency but nila ya digi brai kat ne nila ya don but nila slok nila kren but khadu khadwai matasi kalong ke ibakman nila formally ban form ke nika mandal pemulai ka bai ba sensyar ila long president bati vice president jungi ba teni but ngi community ba nang ni sakhmat ba ka ne ka mandal ke jungi badan te pemulai kan 3 cedrem but pindakan mau the last MDC election Kiwi political party ki klam Pdiang kertong but ki kertong ki Pdiang ki Pdiang Haka independent of course backing but a particular political party keritam ke BJP ke banut Pdiang candidate pemulai but ketu reporting ipat don kita full fledged mandal dan mentah bingin ada full fledged mandal we are going all out ban repo mulai but ngim artatin ngin sayo du candidate Pdiang Haka apo pra kumingin ong rebor we are working hard ka nawang BJP kam jutray tang apor swak election marsendap ko election kala pen kren pan tak election 11 bagi layai tray but ni community but ni martatin baka jingilam jungi ba sensyar kumu president juga mandal nila pen betul kam bat penora atau kurtong jungi ka apo pra ki tharai ba ki penbat ko molai ki Pdiang ka BJP ko molai ai ngam iga daw bikin num Pdiang bun kinong mulai ki wan kendu inga bat kiong ba pizza ngi katang ngi os ngote ki scheme ngi ko bol ngi ga ni tai tamangi ngim juyo ita ki scheme i mata ki brig la sang sung tho ba la ki kwa man roi ki kwa ban develop ya ka ying ka sem ka jongki I think so BJP is the only answer mata juki plan kan tho yero no political party andai ki brim ta glass tu khamtam ni grassroots khamtam ki beduk ki ba rangli le khamtam he gitu ki sung tho ta ba dadang ni hap kiu ha ke tingim jingi ngiran kam hi ke BJP kani di kamandal kalau like dulu ki kalau kinong kitkam jo kamandal kalau kartu ka kompenia jo ke BJP ke dari like mo tende ki member la don la ki spot mut member la don ko ha mulai Ika sebab wei ni kan dipilih joki orang laki ni mulai Pdiang ni yang kan BJP. Ika mulai kamdei ka senong ka ba kerti ban Pdiang ya kalu ka seng ka mah. Jadi bagi pai lu haga bot ka mensyua ka mio ya ka jinglai nu in state. Ika kongres kala ya sei ki kertong ha mulai hadu lai posan snem ka sei kam sim la. Detak hadian jo ka lai posan snem ban ba sabi kongres kandidat jokowi mulai MLA jokowi mulai jadi kujuru mentah ka hapo mulai beliau kila sutu jadi jing itu harga yang kesong ka thau ka imlang ka salang ka puli ka dangli ka trei ka haki kampar ki sutu barbaki mentah ki mudan da kawikala malistang da BJP ka bala paling ra ya ka roi ka pa ki jing dapat jing biang jing ka shnong ka kowe
Dia kata ni mau ini melak benong bah kemulai kamu Pdiang. Mengalak kemulai kalau Pdiang. Angka ucapai usaha pra penuh kemulai kamu Pdiang pasti ya BJP. Ini ke Wema. BJP as a political party kamut penilai election mentah kan job no. Mentah menu bala sisna mensuap pimla ben berkat pa ke BJP kan wan sensar po West Bengal. Riu benar soal election pimna mundur kata. Pi as political party BJP we work from the grassroots and we are not in hurry. Kamdai kata ba kabdum long aku pra kamut sengek no. No. Ada political parties ki le kata. Last MDC election we political party yang ada long pemulai na election. Udah parti sembel jengi. Ke BJP ke le. Sungim dai kita kerki benye le mentan job no. We will work nama tagi Paidbah, nama tagi kamtam ki baduk, but ki brave hi suki kin sutu. We are not in a hurry. Kan sim kala ban sim por ini compare kata. Tambah what we are kabang kemen mentasi bang la don the official mandal kabla ban terikam. But kini ka mandal jungi kan ni kan salis po grassroots untuk pemula. Man pun sutu ki brave. Bon man yaram ki brave. But kini ka mandal kan let ki brave. Kan batai ta ki scheme ka bagi la dua boros kata. Terkadang jengteri ki sistem juki. Why not? One day. Ngomong ngano, tambah one day. Aku presiden jong kamu lain mantan. Kalau ngomong, hak dia nanti ke jongi berka politik. Ngilaya lagi katuk ni lagi senang. Ngilai dan bakawai hadirin kawai parti. Di hadirin mengilaya ya kumtang ya telun ni kam. Tenrai kamtan kanu kajing seiso. Nak kita di parti di bangi ngilai dan beta. Lu tak kisnan di balai. Dia kai ke pelong yang bangan sim ya kesenjam bangan penyeso LD sa BJP kadai halo kanong rem bababun hi ngisutip tang ki central scheme ki bawan lakas nong kalakalong hagin ni konsensi na kan ya ka konsensi mula ni jauh bakata kalong bagi don ki breu ki jongi hapo mulai ki bah hakajing sisa ki di banyo ya kita ki central scheme ki bawan dehenrai Kim yo satya kata nama boleh omdan bay lam nanti ki omdan ba penil nanti ki omdan bay harap ki nama hasna mulai ngim ong ba baro nilai bit abiang lu idang bun ki badon kam ke jingerap dede halo kata kan urem bangasim ya kan senjam bat kajinge syong kajongi si perlo bani perkat seni ba bat haka bakut ni sim ya karai badai limba jo kan ke parti ka bangila ban yo bat kepala ban yarap nak unta ki bandung ki besok apo asang mula ke jongi de ngingis kam ba kali ke senjam ke bangi ngisi menta omdai bangi sulong kerke lani ngisi tur rumah ngiken rumah ke parti handai ngira perkat ba pusuan ma badai halo kata kanong rem ke bangi sami sakmat hangan ke semi ban perskam ni kum kita ki nukit kam jong kamulan na ijat ngade jat moyo yang keteng jonga di bakisa masa mulai nunglum ijat moyo